your best YouTube channel. Why media. Kyazike tukobere otandika otya wazalibwa otya era okutandika okusoma wali era ng'otengeta oba kino kyaidira jasi ku isomero nga oli wangulu mu bibiina bya waigulu? Nali nga tutengeta nga ni mwana na mulungi ino era nga ni mukyaji nemba nga ni wakwaya atubulide kyangwaku zena nade mategera ngeri kyaidamu nga maze senior 4. Tukobere primary wasoma otya wasomera wa era embera yali ngeti yangu mu primary? Embera yo mu primary yali mbi yali nungi aya biwira mu senior 4 nano nekera mu senior 4. So tukobere kuko mu primary wasomera wa? Primary nasomera nti ndali naibi neija nasomera primary. Wasomera nali naibi? So mu primary munonga mu kibino wandika bulungi nga bizira nawo? Yeah, nga mpandika bulungi. So ova mu primary second wajawa? Secondary nasomera Busede. Busede second or Busede seed? Tienda kunimba kube byombidi. Busede secondary. Akali tukaja maiso nembozi ya Kyazike. Kyazike yazalibwa nga mwana mulungi, mwana mugala mulungi nga abana abandi era nga wali kutokobera yali ajamadi yali afumba wabula musini ya 4 ebintu bwe byatandika okwononekera yafuna ekirwaire kimutengesa. Kyazike atengeta yena nge muli kubona atengeta yena era tasobola kutambula era watambula atengeta ayenda kugwa ayenda ageze kuyenga era tasobola. So Kyazike obere kutukobera ku kirwaire kino. So nkobera mu primary byali bitya byeni kwenda okunkobera mu primary ku isomero embera yali ngetya enga okali kufuna bulwaire era wenigiranga mu misano ki? Kakugemere Embera yali nganungi mu primary. Aye kutuka muzina fo embera yaye noneka. Okay, yali mbi buti ku isomero wakolanga ki? Ku isomero nakolanga gwa kwemba nze nali mwembi byakiva mwesho. So ate bino byabagala okuzana ku mupiira bikibiche bitwaja ku mupiira obwo? Kale pila twazana nga ino yaba ine omuzano gundi ogwokutuma gonera twazana nga ino mu primary. Buladanga musobola? Nga musobola. Nga niwe katuma niwe kaba kuchifubo katuma? Nga tusobola katuma. Nga tusobola ko katuma. So ate ku isomero masomo kigwasinga ngo kutwazanga? Nasinganga twaza science, English, MTs. Science chikaga mutegera ngino? What is science? Science is the study of non-living things and living things. Oli kubikwate is the study of living things and non-living things, eh? Mpaka nga bakubuza ati what are the living things? Living things are things which breathe. Like what? Like man, cow, God, and also others. I have no idea bintu chiko ate na living things ngotwele ku sitoni. Examples of non-living things. Have house. Number. We have. What else? What about your phone? Isimu. Isimu the living thing. Yes. A phone. Zanani. So butisage no wali osoma. Yes, nali soma. Ebiroto bye byali ki? Mubukulu ngoli ku isomero osoma buli muntu aba ndikyayenda okuba nga
obona abaana ati nse wendi kulanja kubanga looya obibona eyo ku isomero nja kuba dokita nja kuba teacher nja kuba bodaboda nja kutunganga ngaito iwe mu kusoma kwo ng'oli kusoma okujja ku isomero eyo nalina ibi wayenda kuba ki mu kusoma kwange nga nikujja ku isomero eyo nalina ibi nali nikusomerera nga nikwenda kuba nansi ng'olina kuba bantu mpiso nga lwaki oyenda obwa nansi kale lwaki wayenda ino obusawo lwaki wayenda okusoma ofuuka omusawo nga nenda twiritinga nga bantu kale olimira ino ebyokuba empiso kibimirayi just okolera mulimu ogwo so buti osomye primary ewaire senior 1 wajja ebusede second byali bityera obulamu bwali butya wali okola emirimu bulungi okuva mu senior 1 nali nkola emirimu bulungi nga ni waka n'okola emirimu nga nkola emirimu nga waka wano mami omuyamba ku mirimu ki okufumba okujja amaadi kunaza bintu gito nga muyamba kwaide emirimu eddaaka so obulwaire buno obutandika ng'omaze senior 4 oba ng'oli mu senior oba ng'oli mu first term obulwaire buno bwatandika nga maze senior 4 so ankobera ku kubwaidda butya tutandikire wenaawo buti tujye kuni naye kino sekitulese abwaidda butya obulwaire buno bwaidda buti ennaku olwo baali bafumbye emmere omwo mujokoni nga bafumbye embooli so nga twali tulijja okulya ajja kubonawo kintu nga kimpunga kuva nikolo tikiranga kwinyuma wano wali mu kyakumeka wano nali musinia 4 so buli kyakuleka wamala wasoma nali maze osoma wali omaze okusoma wali omaze okusoma wali obisa senior 4 ebintu byange tyabitoolayo biri ku isomero wawulizaako de wafuna no tyawulizaako